zitsho utheni zonke lezi abantu abafundile labo bantu labo. Lo muntu othi ingoma yabantu abangafundile angazi ukuthi usuke ngempela lo ecabanga kangakanani ngoba thina labantu sibaphethe namhlanje bafundile ngoba ngisho bekuthiwa bayanga lapha mhlawumbe epenini kodwa bafundile ukuhlonipha ukuthi umuntu omdala lo baphinda bahlonipha futhi ukuthi induna yensizwa le ubhuti lo inkosi le iyaziwa lo nto leyo bakhulile futhi bayakhila imizi yobaba bayagana bayaqonya bayagana ngendlela eqondile bahlonipha nje izwe lenkosi. Imfundo enkulu ileyo ukuthi ufunde ngekhaya wazi ngekhaya uma umfana nje ngegaba ukhule njalo yona mfundo ke le inhlonipho. Uma uzothi nje umuntu akafundile kodwa uhloniphe futhi hayi nawe ushuthi awufundile lapho. Hayi cha ngiyabonga kakhulu ngoba ngiyabona njengoba usho kubaluleke kakhulu ngoba kungenzeka ukuthi abathathe inqumo njengamanje esikhathini samanje njengoba ingoma ikhala kangaka ngokuthi ayimeleleli noma ayinikezwa lokho abakudingayo okungenza ukuthi abantu mhlawumbe abasey'khundleni abayiqondi lento. Sicabanga ukuthi njengoba uthinta ukuthi kuney'ngane ezisemayunivesithi ezifundile kodwa ezenza yona ingoma, siyabona ukuthi kusasa le ngoma kusho ukuthi kusasa ngoba iy'ngane ezizobuya zizosebenza zibe semandleni zikwazi ukuthatha iy'nqumo okusho ukuthi bazobe sebeyi-understanda lento yengoma ukuthi into esho ukuthini ebhekeni. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho baba. Sacela ukuthi mhlawumbe mosuzethulile sizwile ukuthi khona okufufusayo niyafisa leli langa njengamagoso ukuyobhala isiteji. Ubani lo?